Asanteni sana. Sasa nimetumwa na salamu na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Munataka kupokea salamu zake? Haya, wacha wasalimia kupitia njia ya simu. Atenengo igwa mokoria Kenya ne awe. DJ. Haya. Nengo igwa mokoria Kenya ne awe. Yuke emota ekewa rigai dande mure na tala eno Kenya Kirinyaga ya Itungati. Watu wa Murang'a mjambo. Watu wa Murang'a mjambo. Asanteni sana kwa kuja kwenu. Tumekuja hapa kusupport Ngaruiya Junior. Na tumekuja hapa kwa sababu Ngaruiya Junior alikuwa pande ile na wakamfukuza na wakakosa kusimama na yeye. Si mnajua hivyo? Hao watu mnawaona hapa? Hao watu ni watu wa uongo. Nyinyi mahasla mliambiwa mtaweka pesa mfukoni. Muko na pesa? Muko na pesa? Mliambiwa serikali itaundwa na mama mboga. Kuna mama mboga kwa serikali? Mliambiwa watu wa bodaboda wataingia kwa serikali, waliingia? Semeni wakwende. Semeni wakwende. Semeni Ruto must go. Ruto must go. Yote yawezekana bila Ruto. Yote yawezekana bila Ruto. Huyu jamaa aliungwa mkono na Rigathi Gachagua, si amemfukuza? Mmefurahi watu wa Murang'a? Mmefurahi kwa Rigathi kufukuzwa? Sisi tumekuja hapa kuambia jambo moja, ya kwamba serikali ijayo tunaiunda na Mheshimiwa Daktari Kalonzo. Daktari Kalonzo. Huyu jamaa nikimalizia, oyato onete otuko atonete ke. Inywe ni mogo waga. Ni moka nyitirira Kalonzo. Ni moka monyitirira. Kalonzo ametosha hajatosha. Ako ficha yuko fiki. Ako gangare yuko gangare. Wapi nuru ya Kalonzo? DJ nikimalizia ile wimbo ya Kamaru. Ile wimbo ya Kamaru DJ. Ile wimbo ya Kamaru. Idwe no idwe tware ko na no idwaya. No nendire. Ngoja DJ nipatie ngoma kidogo tu hivi. Idwe no idwe DJ. Ni arega. Haya, idwe tanyu mware kuo. Na no idwaya. Ni mukago wagoa. Kalonzo ametosha hajatosha. Asanteni sana. Wacha nimuite Mheshimiwa Mara ili akuja aite senator. Asante sana. Sisi tumekuja sababu ya rafiki yetu Bwana Ngaruiya. Kama alivyosema wakili, huyu alikuwa ameshika doria sana katika kupigia UDA debe. Lakini sasa wamemtupa mbali na sasa amelani mikononi safe sana. Sitaongea mengi, dikwaria muno ando wa Kenya na ando wa Murang'a. Nebore kora korea Kiambu na ramana kurashia Kiambu moka mojikerie kou. Lakini wacha niseme, Waswahili wanasema ukiona kichwa cha mwenzio chanyolewa bila maji, chako fanya nini? Chako fanya nini? Ogwo Murwanire Gachagua eko niguo mugweko ona inywe. No inywe bokohoro na njira ya biashara, githomo no horo wogima wa mwiri. Wimenyerere muno. Dekio turoiga ogoro cio ne arathire kubadereva. Kubadereva. Akageria hau tondu ona tuka ku support Ngaruiya. Asante. The sixth president of the Republic of Kenya 2027. Thank you na Mungu awabariki. Haya tumkaribishe Senator wa Kitui, Senator wa Mbua. Murang'a Murang'a. Keno Keno. Nyinyi mko chonjo kweli?
Muko gangari. Ikibamba sana wapi nduru ya Kalonzo Musyoka? Hapana, hiyo Ruto hajasikia vizuri. Ikibamba sana wapi nduru ya Kalonzo Musyoka? Wapi nduru ya Eugene Wamalwa? Wapi nduru ya Kieni? Wapi nduru ya baba yao? Sasa yangu yatakuwa ni matatu baba yao. Ya kwanza, Bwana DJ, wewe umenikabidhi wiki mbele ya kila mtu hapa. Na nikitoka hapa usibadilishe. Hiyo umenipatia tu ndio mimi naenda nayo. Hapo ni sawa? Basi. Ya pili, mimi nimekuja hapa nimeleta salamu za Wadhonu wanaitwa Wakamba. Umepokea salamu za Wakamba? Umezipokea? Umezipokea? Adina Kikamba. Nimuwaza ngedhi ya Kamba. Nimuwaza ngedhi ya Kamba. Asante sana. Sasa nimesikia hapa nyinyi kuna mtu amewatesa sana. Na huyo mtu ametesa kila mtu hii Kenya yetu. Huyo mtu anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa Ruto. Watu wa Murang'a munasema maneno ya Ruto hapa yameisha ama hayajaisha? Yameisha ama hayajaisha? Nyinyi wote mmetoka UDA. Mmetoka. Sasa nataka tumwambie akiwa Sugoi saa hii ya kwamba hapa Murang'a yote yawezekana bila Ruto. Yote yawezekana. Yote yawezekana. Asante sana. Ya mwisho, mimi kama senator wa kaunti ya Kitui nikiongozwa na kiongozi wetu wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, akasema mtu anaita Gachagua anatendewa dhuluma na Ruto, na akaniambia nisimame imara nitetee Gachagua. Nilifanya vizuri ama nilifanya makosa? Nilifanya vizuri. Sasa mimi niwaulize watoto wa Murang'a, mkipewa Ruto na mpewe Kalonzo, mnataka Ruto ama mnataka Kalonzo? Sijasikia vizuri. Mkipewa Ruto na mpewe Kalonzo, mnapenda Ruto ama mnapenda Kalonzo? Asanteni sana. Mungu awabariki. Nikurudishie tena. Asanteni sana. Sasa nimetumwa na salamu na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Munataka kupokea salamu zake? Haya, wacha wasalimie kupitia njia ya simu. Deputy President, watu wanangoja kukusikiza. Andũ a nyũmba itũ mũrĩega. Haya, wacha itungati cia rũrĩrĩ no mwĩyũmĩrĩirie, ona mwahatĩrĩrio, ona nĩ ndĩyũmĩtie wa kairĩtu wa kairĩtu. Nĩmũcokerie ngatho nĩ mahoya manyu na ndĩmwĩre mwĩyũmie na mwĩnyitie, gũtirĩ mbura ĩtakĩaga. No ithuĩ twarĩ kuo, no ithuĩ twĩ kuo, na no ithuĩ tũgakorwo tũrĩ kuo. Nĩ ndĩraranĩria na andũ a kanitha, na andũ a biacara, na ma-professional, na mwaka mwerũ nĩ ngũmuonia njĩra ĩrĩa tũkũgera. Ndamuonia njĩra nĩ mũkanyuma thutha. Nĩ mũkanyuma thutha. Mũtikamake, mwĩyũmie mwĩnyitie mũcibi, mũkire ki, na waigua nĩũkũhiũkĩrwo kaina. Ona mũina Kĩrĩnyaga itungati nĩ kwagĩrĩire, na mũtikenderio guoya. Na nĩ thengio nĩ kũnyitĩrĩra ngaru ya Junior, ona nĩ nĩngũmũnyitĩrĩra na 500,000.
Igwe no ithuĩ twarĩ kuona no ithuaya. Vijana power. Vijana power. Vijana power. Comrades power. Mkofiti. Muriega. Akorwo ni uguo reke tumano. Kĩrĩa ũraheaga nyendagĩria atĩ nĩguo ũmenye tiwe Jehova. Nĩ mũigua? Na tũrenda kũmera atĩrĩrĩ, mimi ni kijana kanini. Sisi ni majenzi na tusiangwi uoga. Godha mgove wadau. Godha mgove. Na acha tunawaambie jana nilisema wasione simba amelala akadhani amenyeshewa. Si wanataka kupitisha sijui ya ndani ende. Kama wako na dini mbili wauze. Sawa sawa. Kama wana university hapa kuna university students wa Murang'a. Si wanataka kupitisha hiyo university model. Kama wako na dini mbili wapitishe. Sawa sawa. Alafu nataka kuwatuma kwa mtu mmoja. Nasikia wanaendea huyu jamaa hapa kwenye anaitwa Dede Nyoro. Mahutio sio Murang'a yothe tumagire. Sawa sawa. Na muthuri uyu gwetwo Kĩoni na Jubilee turi Mayanga-inĩ tucoke uguo igua deputy president akiuga ni egutuhe uke tunyitane ithuothe tutonye nyumba ĩmwe tuthie thutha wa muthuri uyu witagwo Kalonzo niguo na reke ndimwire ana ndagika ĩmwe tu tondu ithuĩ reke tutonye thiinie tumenye uria mekaga ona twatonya ri tumere riu ri thengio tuthie na mbere ni sawa mwathani amurathime. Tukaribishe mheshimiwa Jeremia Kĩoni. Tukaribishe Jeremia Kĩoni, tumukaribishe. Haya waje. DJ karwimbo kamwe. Ni atige. Tarikĩrĩria hii. Kũrĩ hĩndĩ ya itherũ. Turarĩ na mũthuri mũkũrũ. Na araumagarire oro ũguo arathiĩ ndwĩnĩ aracoka ndarĩ acoka. Arathiĩ turamuonire manyitanĩte na Ruto. Na ndiramwĩra kũrĩ hĩndĩ ya itherũ na kĩ nĩ kwĩbanga marebanga. Na kwĩbanga kwao nĩ gũtũhatĩrĩria mĩaka 40. Nĩ mũranyita? Kwoguo rĩ kĩgirie atũhote ũguo nĩkĩ? Niko sawa. Niko sawa. Kĩgiria kĩoguo nĩ atĩ ona ithuĩ nĩ twagĩrĩire kwĩba. Na mimi nawata kuambia wetu tuona agĩkĩra thaburia kĩongo ndinaciĩkĩrĩra mwago na thĩna ũyũ nĩguo tuonete na twaga kwĩmenyerera tũingĩre haha na itherũ no tũgũtherũkio gũtirĩ ũndũ ũngĩrutwo areka ũtukũ na mũthenya ta ũrĩa wa mbere agũtũgayania kĩrĩma wa kerĩ ũrĩa agatũhota 2027 eja agũthiĩ nja nĩ ũrĩa tũkwĩbanga na nĩguo ndĩrenda mũnyite nĩguo o mũndũ rũtigatuĩke nĩ rwĩmbo tũraina o mũndũ athiĩ acokie meciria ahũre meciria makira mũciĩ na ũnyitithanie ndeto ici. Raila nĩ mũrata witũ na nĩ athire na ndaracoka. Ruto onake nĩ athire na ndaracoka. Tũranyitanire tũrahũrĩra kura Ruto na tũranyitana tũrahũrĩra Raila kura. Kura citũ ithuĩ tũraria ũguo kĩrĩma. Tũnyitanire na kura cia Kalonzo. Tuonganĩrĩre na kura cia Wamarua. Tũrehe kura cia Matiang'i haha. Tũrehe kura cia Natembeya haha. Nĩ mũtarĩre kaunti. Ya mbere o Tharaka, Embu, Meru, Isiolo, Laikipia, Samburu, Nakuru, Narok, Kajiado, Nairobi, Makueni, Kitui, Machakos, Kiambu. Wacha nitahesabu nitafika huko. Kiambu, Murang'a, Kirinyaga,
Nyeri, Nyandarua, Ramu, Trans Nzoia, Bungoma, Gabizo, na tutigere na Kisii, Nyamira, hapa nyuma ya Kalonzo Musyoka. Tuko na county tunahesabu 21 na hatujazunguka. Na ndiramu inoguo niguo munyite atiriri. Turenda utunyitane o ati ona Ruto angigakorwo niwe chairman wa ABC kura citu ndakaiya. Tondu uria bagite ni gwika atia ni kuiya kura na ni ambiriirie gucia na gutuima ibandi ndaratuhe ibandi ndagikeno twiho. Koguo hari na wira munene wa kuruta na wira witu wa kuruta ni kumake sure Ruto ni ainuka tondu wa kumuinukia mayanga ina ndikwenda kuhita mbere ya Ngai. Mundu ucio ni muru angikorwo no ehenerie Waititu ri ahenie Waititu na ni Waititu ni guare mangari akahenie Waititu agatura muthiuru amurumagira guku ndumenya mundu ucio ni muru. Haro githeti muru nie ndirenda kumuthaitha tondu nitugaga itheru na maria mangi tunyitane na hindi ino thabari ino twitikire kwinengerana tweke twihitheru thutha rwa Kalonzo Musyoka twarugamia umwe witu kuma kirima-ini hau niho Ruto arenda na ni akorwo arugamitie makiria ma andu eri athatu niguo agayanie kura citu eo nie njira ya kuingira 2027. Njui atiriri mutheo urathire na guku ruguru urathire ku Africa Union ri ni aguka na kuria ndino na gukumia nie kuria ndino na gukumia na muthenya uria goka no tukamenya okare ona ketekire kubanga raini thutha wa Kalonzo na goke gutugayania nituranyitana tondu niturona mibango yao aguthie kuria choke ikio kuri ithwe agerie gutugayania oka abange raini thutha wao wa Kalonzo Musyoka na ikio ndiramwira maundu ni meri ona rugongo rwitu maundu ni meri either uri okwa Zakayo ama okwa Kenya. Maundu ni maya mundu akiaria agatwiraga we uko kwa okwa Zakayo ama okwa Kenya weta weyurie tureriwa nituguthecerwo ngombe cindano ng'ombe 30 cindano njanjo na ndathececia ciana njanjo guthi na mbeca cia gutheca ciana no ni aronire cia gutheca no ng'ombe ndenie kana ni itarona utwire ni gututhecera ng'ombe na ciana ndurwatheca na andu a dialysis ni gukwira marakwira muci andu akimo ni gukwira marakwira ki muci koguo mina waomba na ninaigua mrauga sisi tutakuja na chama ya Jubilee na tutakuja na tutakuwa na hafla kama hizi kila sehemu ya Kenya hii. Tutatembea na waibaji ambao wale ambao wangetaka kutembea na sisi tujiandikishe tuingie chama cha Jubilee. Gothie kwene otari na kiama ocio ni mutino munene muno tondu ugaikioja na ndure kindu ukauga na thini wachoke na thini. Kwa hivyo na washukuru Mwenyezi Mungu awabariki. Thengi muno andu akeno niguka kwamukira guteithia Ngaruya nitukunyitania nake na aria angi lakini sasa nataka kumleta Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Asante sana. Tumkaribishe andu a Murang'a muriega rigi Ngai no mwega na inda ciothe bandu ba Murang'a murembe. Mnajua hiyo pia mjipigie makofi jamani. Sisi leo tumetoka kule Bungoma Ingo, jana tumekuwa Vihiga na Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Kioni baba yao na hii team, na tukitoka Bungoma leo asubuhi watu wa Western wote wametutuma na salamu.